В една истанбулска кръчма се бяхме събрали приятели от различни балкански страни. Грък, македонец, турчин, сърбин и аз българката. Там чух песента, за която искам да ви разкажа. Щом чухме песента, всички започнахме да припяваме на различни езици. И всеки твърдеше, че песента е от неговата страна. След което ужасно се скарахме. Чия е тази песен? Случката от истанбулския ресторант не ми даваше мира. Знаех песента от детинство. Бях убедена, че е българска. Исках да разбера защо останалите също твърдяха, че песента е тяхна. Така започна този филм. Turkish music. Turkish music, eh? Yeah, no Oriental, Arabic. Greek? No. Türk. Всички се опитваха да ме убедят, че това е стара турска песен. Реших да отида при Муамер, прочут познавач и изпълнител на балканска музика. I am playing this song possibly as a second or third time for you. And because after 40s and 50s, when the tourism start to be dominant, Üsküdar start to be a symbol like shish kebab and Turkish delight. Помолих Муамер да ми разкаже историята на песента. Така разбрах, че в нея се разказва за някакъв писар, който бил много харесван от жените. По тази песен през 60-те години за писаря направили филм. Свързах се с режисьора на филма и му отидох на гости. Katibim Türkiye'nin çok geçmiş yıllarında, Cumhuriyet'ten önceki dönemde yaşamış, belki hayal, belki gerçek bir katip tiplemesi var beyinlerde. Şarkı da onu getiriyor zaten. Katip benim bildiğimce, yani filmi yönetirken çalışmaların döneminde aldığım, öğrendiğim çok yakışıklı. Katip kimdir dediğin zaman zarif, elinde şemsiyesi, bastonu, tırnakları bakımlı. Yani katip öyle hayal edilir. Kadınların simgesi, geçmiş devirlerde kadınların hayran olduğu. İşte sonra bunu filme alınırken de bunun İnci Sadık Şendil var, çok önemli bir senarist. Onunla beraber çalıştık, inceledik ve kim oynar bunu? Zeki Müren oynar. Певецът Зеки Мюрен, звездата на 60-те години. Участието му в главната роля е гарантирало успеха и на филма, и на песента. Bu 1952 yılında ben gazeteciyken Zeki Müren'le son besteyi beslediği zaman bir gazete röportajı mesela. Beraber. Zeki and who? Ben. Çünkü Zeki Müren'le yalnız kameranın önünde değil, müzikte de buluştuk. Bir gün bana telefon açtı, dedi ki senin bir şarkını kasete okudum. Çok heyecanlandım. Kalbim acaba nasıl okudu şarkıyı? Hemen kasetçiye koştum ve şu gördüğünüz kaseti aldım. Zeki Müren'in son kasetiydi bu. Ayrıldık işte. Telaşla açtım ve kaseti hemen yerleştirdim ve dinlemeye başladım. Ne var?
Ne bulutlardan yağmur, ne bahardan bir yaprak, ne bulutlardan yağmur. Artık söylüyorum, söylüyorum bak. Seni senden istiyorum. Artık söylüyorum, söylüyorum bak. Seni senden istiyorum. Artık söylüyorum, söylüyorum bak. Seni senden istiyorum. Seni senden istiyorum. Seni senden istiyorum. Aslında şu afiş bile bugün için Zeki Müren kadar önemli bir afiştir. Bu Kız Kulesi, bu İstanbul artık yok. Bu Kız Kulesi tamamen değişti, artık yok. Zeki Müren yok. Sadık Şendil yok. Kameraman Manasi Filmeridis yok, yaşamıyor. Rejisör Ülke Arakalın, ben varım. Sezer Güvenirgil var. Gülistan Güzey yok. Bediye Muayit yok. Şaziye Moral yok. Cenker yaşıyor zannediyorum. Vahiy Öz yok. Mualla Sürer yok. Suna Pekuysal var. Suzan Avcı var. Nubar Terziyan yok. Müfit Kiper yok. Saadettin Erbil yok. Hayri Esen yok. Yani kısacası bir ben kaldım bu filmde. Bir de şu deniz kaldı. Bir de şu mavi gökyüzü kaldı. Onun dışında her şey yok. Ağlama Gülizar. Her şeyini anlat bana. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Katibimin Sizi ağlar görmemek için verilecek bir canım varsa 1000 kere feda olsun size. Katibimin setresi uzun, eteği çamur. Katip benim, ben katibim, eline karışır. Katibime kolalı da gömlek, ne güzel yaraşır. Ne güzel yaraşır, ne güzel yaraşır. Bravo hocam. Мислех си, че съм намерила всичко за тази песен в Турция. И точно тогава, на пишно тържество, с което турците празнуваха за вземането на Константинопол, чух песента в съвсем друг вид. Бяха превърнали моята хубава песен във военен марш, предназначен да сплашва враговете. Слушайки момчетата, които скандираха Турция, си спомних за моя приятел грък от Истанбулската кръчма, който удреше по масата и викаше: "Тази песен е гръцка." Ето защо дойдох в Митилини, на остров Лесбос. Казаха ми, че мога да намеря песента тук. Исках да разбера защо гърците бяха така сигурни, че песента е тяхна. What country you come from? I'm coming from Bulgaria. Bulgaria. Oh, you speak good English.
Yeah, but you speak also good English, you're Greek. But I've been 20 years in Australia. I'm making a film about a song, a Greek song. Greek song, what kind? What's the name of the song? I could sing a little bit. Sirtaki or? Sirtaki? Theodoraki? Theodoraki something? Έχασα μαντίλι με 100 φλωριά. Πες μου πώς το βρήκε μια μικρή νοικοκυρά του. Is it a Greek song? This song Yeah, it is a Greek song. is from Italy? Yeah. From Italy. They have many things in Mytilene. We come from, most people got from Minor Asia. But the old songs are very sad. Why they're so sad? And the Greek people are very joyful. It was strong and he started to dance. Yeah. Well, once you start to get a few drinks, Yeah. we will start to dance. Мъжете от Митилини не преувеличават. Гърците знаеха как да се веселят. Още същата вечер на концерта на националната звезда Гликерия няколко хиляди гърци пееха и танцуваха под звуците на нашата песен. На другия ден срещнах Михалис, самук музикант. Беше се научил да свири от баща си и дядо си. Той ме покани в своето ателие. Τεράστιο. Εδώ είναι το εργαστήριο μου. Αν και λίγο ακατάστατο, αλλά είναι για μένα κάτι το καταφύγιο. Έρχομαι εδώ και ηρεμώ. Παίζω το αρμόνιο, το βιολί, την κιθάρα. Θα σας παίξω λιγάκι. Για σας δώρο. Михалис бе силно емоционално свързан с тази песен. Може би си спомняше за баща си и музиката от детството си, а може би и за пропуснатите си шансове като музикант. Είναι ο Τζιάκομο Παγκανίνη. Ο Παγκανίνη, ο διεθνούς, τότε στην ιστορία που έχει γράψει ότι δεν ακούτε έργα του Παγκανίνη, είναι ο πιο καλύτερος βιολίστας που δεν μπόρεσε να ξαναβγεί
τέτοιους βιολίστες. Και ο καθένα παίζει βιολί, πρέπει να τον έχει φωτογραφία, να το βλέπει, να λέει αυτή είναι η αρχή και το τέλος του βιολιού. Έτσι λένε τουλάχιστον. Михалис ме покани в местната кръчма. Искаше да чуе и неговия приятел Солон, който пее песента както никой друг. Ο Σόλωνας έχει σταματήσει σε αυτή την εποχή, όπως διασκεδάζουν οι παλιοί άνθρωποι, έχει σταματήσει και δεν πρόκειται να μετακινηθεί ούτε βελόνα. Αυτός είναι ο Σόλωνας. Και είναι αυθεντικός. Αυτό μου αρέσει στο Σόλωνα. Για πού την φτιάχνεις την πέτρα? Αυτή θα κάνω μια βρύες και από εδώ θα είναι στον τρόπο και από εδώ θα είναι ίσιο μπροστά. Ακόμα πολύ δουλειά. Καμάρα θα γίνει κουτί. Δεν μετρώ και πολύ εγώ, θα κάνουμε το μάτι. Сбогувах се с Солон и Михалис в един дъждовен следобед. Чакаше ме още много път. Бях решила да отида навсякъде, където мислих, че ще мога да открия още нещо за песента. Заминах за Албания, страната, в която Енвер Ходжа за своето 40-годишно управление бе построил близо 750 000 бетонни бункера. Кенго шитари? Шитаре? Апо греки? Трябва скорчес. Скорчес? Шитаре вието, ще не лаш. Казаха ми, че трябва да търся песента в Корча. Казаха ми също, като отида там, да намеря певицата Тереза Крешова. Нямах представа нито как изглежда Тереза, нито дали изобщо живее там. Кокенго, шип? Шип, кокенго. Шип, ja? A po grekisch? Ja. Grekisch, nicht grekisch, no, grekisch. No, serbisch? Nein, srbskan.
Серб, nuk bëjnë. Nuk bëjnë сербët. Не мога да направя. А защо? Все мендон, че сме да бъдем. Ka tradit. Tereza Ka jetuar bashkë me ta. Kam në teatër me të kem kënduar në estradë. Është Tiranë, Korçare. En Glin Tereza, ku mund të të atakoj? Ajo o në shkollë ose këtu në teatër. Jo, teatri. Atëherë ne mund të themi pse ti je të turke mos je shqiptare. Se dhe ata mund të kenë marrë nga ne. Sepse dhe ata mund të kenë marrë nga ne. Zašto da ne albanska i ne turska? Dhe jemi nga popujt më të vjetër. Prandaj kemi bazamentin të këngës tonë. Ka marrë një vend të rëndësishëm në qytetin tonë dhe mund të themi që edhe Tereza ka 20 vjet që këndon dhe përsëri themi që është korçare ose shqiptare. Do ta këndoj gjithmonë detyrimisht, por kjo ishte krahas atij interpretimit vokal që jepja unë në skenë, por isha edhe më e re se kaq, që jepja arje të ndryshme nga opera që këndonja. Ndërsa erdha në qytetin tim, detyrimisht do t'i nështrohesha një regjimi të edukacionit vokal duke kënduar konkretisht me shumicën me korin. Dhe detyrimisht kjo është një nga repertorit që do të bëj pjesë në korin lira. Këto janë paradokset e regjimit, sepse neve kemi kënduar, por nuk e kemi konkretisht të incizuar. Edhe nuk e di nëse puna e artistit interpreton dhe nuk mbetet asnjë gjë nga interpretimi, është thjesht satisfaksioni që neve korin të faqe. Shqiptarët e njohin shumë mirë sensin e masës. E din çdo të thonë sens masa. Dhe din ta vënë edhe në veprim. Edhe kjo është ajo që falenderojmë Zotin, që ne nuk kemi kaluar në depresione, por dim që dhimbjen ta kthejmë në forcë. Do të përfitoj edhe nga rasti. Falenderoj veten që jam shqiptare, sepse kam një zemër shumë të fortë. Dhe uroj kudo shqiptarët që t'jenë në botë, këto vlera t'i transmetojnë si që kanë transmetuar, pavarësisht nga qeveritë që vinë edhe ikin, por shqiptari mbetet shqiptar me një karakter shumë të fortë, kudo që t'jetë, dhe kjo është ajo vlera e madhe dhe ai potenciali më madh интелектуали шипtarit që depërton në gjithë botën sot. На раздела Тереза ме покани да посетя Албания отново. Обещах й, но не бях сигурна, че ще мога да го направя.
Пътувах към Сараево със свито сърце. Отдавна не бях идвала тук. Знаех, че войната беше приключила, но следите от нея се виждаха на всяка крачка. В Сараево имах приятел, Омер Побрич, акордеонист-вълшебник. Тази вечер Омер щеше да свири за мен песента. Duša moja bugarska. Ja, sunce moja bosansko. A znate li vi da ste vi prvi priznali Bosnu i Hercegovinu? Kad je nama bilo najgore, Bugarska je priznala moju zemlju. I prva na svijetu. Bosanska pjesma, ona je toliko lijepa da se ne smije reći. Uopšte bosanska pjesma, kad je svijetu lijepo, onda je ona naša. Svi smo je, i pravoslavci, i katolici, i muslimani bosanski. Svi smo je i voljeli, svi smo je štitili, svi smo je napadali i mi smo iskritarisali njom kao sjajnu bosansku pjesmu. Jer ovo je spoj orijenta i zapada. Bog hoće da je Bosna ovakva. Zato ja vjerujem u Božju pravdu i vjerujem u ljudsku pravdu. Ja sam znao da ne možemo nikad izgubiti zato što smo imali količinu pravde najveću. Певицата Емина Зечей е родена в Сараево. Запознах се с нея на концерта предишната вечер. Покани ме да й погостувам, както тя каза, по-женски. Šta kažete, jeste pesmu pevali na Dolku, vi isto pevate? Kako da ne, pa to je moj fat, to su moje pjesme. Upravo ovi naši novi pjevači, ovo ne pevajte Anadolke, to... Samo ja, to je moj izvor, ja samo izvor ne pjevam. Jedina sam ja koji izvor pjeva. Pa je li to bosanska pesma? Samo bosanska. Bosanska pjesma. Srbi kažu da je njihova. Ma, šta to? Ma ne, to je naša. Ja tako mislim. Ma ja. Pravo sarajevska pjesma. I ovaj tekst niko ne pjeva.
rosom ću te umivati, cvijete ubavi, a ja u svilu savijati, moja ljubavi. To niko ne pjeva, ali to je naš izvor. Su Bosanci tako dobri muževi, pa upišu pesmi kako se brinu? Pa nego, kad se nađe dobar, kad ne valja, ne valja. Što ste ovdje mali? A što ste ovdje lepo? Ja, muškarci su vas puno... Daj vama. Puno su vas voljeli, ja? Vi ste za vreme rata ovdje bili? Ovdje, u Sarajevu? Izbjeglica. U svom gradu izbjeglica. Ja sam godinu i pol dana bila u vreći haljine država. Pa iz vreće obučem, pa opet u vreću. Opet čovjek živ ostaje. Kako beše ono pesma za ako sam ptica da priletim, a zapevate malo... Da sam ptica, sam još sam probukla. I da sam ptica, i da imam krila, cijelu Bosnu ja bih preletila, letila bi sve dok ne bi stala, dok se Bosne ne bi nagledala. Това пяно, оцеляло като по чудо от войната, ме отведе при Мехмет Беректаревич. Той е диригент и ми предложи неговия хор да изпее нашата песен. Sad ćemo samo ovu kasidu da prepivamo, jer to je ono što zanima ljude, ove naše goste iz Bugarske koji su imali jedan film o ovoj kasidi. 2, 3, Zašto suza u mom oku, pitaš, brate moj, poslušaj me pa ispitaj i ti život svoj. Poslušaj me pa ispitaj i ti život svoj. Kad čujemo ja mislim da je to kasida. Dakle, podaci do kojih sam ja došao, da je to, i to su nam 100% pouzdani podaci, ovoliko koliko vam ja mogu reći, dakle, da je to napisala jedna žena, otprilike 30-ih, 40-ih godina, 40, ne znam tačno sad, ne, nego da je nastala prije 30-40 godina, dakle, od sada unazad, dakle, vrlo je svježa, i da je to jedna pobožna žena iz Sarajeva, da je ona te stihove napisala, a uzela je melodiju pjesme koja je ovdje došla sa Turcima dok su oni bili, dakle, Pogledaj me, Anadolko. Zato su za mili brate u oku je mom, neka mi se Bog smiluje, meni robu svom. Neka mi se Bog smiluje, meni robu svom. Mi smo to u doba komunista morali kriti, jer ljudi su zbog toga išli u zatvore i to je baš bilo zabranjeno. Znate, nama nisu branili, recimo, da idemo u džamiju, da se molimo Bogu, ali kada bi se okupilo 10-ak ljudi, makar i da pjeva, to je bilo za njih opasno.
I kada neko napadne, ali mora on napasti, ne smijem ja prvi. Dakle, kada neko napadne da ugrozi moju vjeru, kada neko napadne da ugrozi moj život, kada neko napadne da ugrozi moju porodicu i kada neko napadne da ugrozi čast moju ili moje porodice, tada mogu da ga ubijem. Dakle, samo ko je jači u vjeri, u onom što vjeruje, taj će pobijediti u svakom ratu. To je 100%. To je zakon Božji, nije moj. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما Пътувах към Скопие. Не знаех, че това са само няколко часа път. В покрайнините на Скопие ме посрещна Злате. Той трябваше да ми помогне да намеря песента в Македония. Бях чувала, че мога да намеря песента при дървишите. Ето защо отидох при баба Ерол, дървишкото теке в Скопие. Баба Ерол? Баба, ево нас, ето ми отново. Как сте вие? Капи. Šta radite? Dobro smo. O, dobro smo. Malo vrućina bre kod nas. Da popijemo malo kafu. O, mohabet, a ne? Tako. Ne, che sti con su uniforme. Kaga, сега vruće. Така е сега. Много ти е хубаво тук. Хубаво е. Како не? Арно. Сега. Дойди си. А този кой е? Ова е Азрит Али. Кой е той? Азрит на Мохамед Зет. Баба Ерол, ние правиме филм за една песен. Сараево намерих като религиозна, мюсюлманска песен. Искаш да ти я пусна? Да. Те са джихадски песми. Какво е това? Джихад. Това е исламизация, що за джихад употреба, за ратоборни песми. Ме свека? Так, за война е. То песма додато е. Не е оригинално. Защото то песма е kod nas. Üsküdar'a giderken altında bir yağmur, yağmurunu. To pjesma je naša. A u Bosna, oni su to izvadili za u ratu. U Srebrenica, u Banja Luci, ratove kad imaju, to pjesma pjevaju, znaš. Automat uze u ruku i ide on. Mogu ta rada se izbegne, bratu? A, ne, to je Božja kljetva. Mora da bude rat. Zašto Bosna je izveo veliku kljetvu od maršala Tita. Tita je njima tako dao sve morala šta želi Bosanca, a oni nisu prihvatili. U Bosnu ima 750.000 mešanih brakova. Katolik, pravoslavni, musliman. U jedno pleme. Sada ne znam, ti to dete, da li je pravoslavno, da li je to dete katolkinka, da li je musliman. Eto. Ista greška će da budeše u Makedoniji. Samo kога dojdete ovde, освен джамиите, нищо друго немате снимано.
како други историски места и други луѓе овде да не живеат. Затоа малце ми падна криво. Верувам дека има и на други места да влезете малце подлабоко во историја. Цел Балкан живее на историја. Што ќе го гледам Александар Македонски до кај отишол и дали бил македонец или бугар, не ме интересира што бил. Тој си војувал таму, изгубил и пријатно. Да беше уште тоа од него останато, да, ја ќе го така. Али не, многу живееме на историја, многу претерано живееме и тоа ни е голема мана. Мана ни е невидена. Ми треба мене сега, овој 21 век, ми треба работа, ми треба добар живот. Барем во една година што работам, сакам 15 дена да одам на море, да се одморам и ништо друго не ми треба. Илија Пеовски, известен македонски композитор и музикант. Неговата теза за песента беше неочаквана за мен. Композицијата за која што станува збор, вие ја пуштите тоа овде во Македонија се пее како Ој ти пацо Дреновчанки. Мојата мајка се вика Павлина, али стално на Галено ја викавме Паци. И стално кога сакам да се шегувам со мојата мајка и викам Ој ти пацо Дреновчанки. Затоа и толку таа песма ми била така. Меѓутоа, ако ме прашувате за потеклот на таа песма, со све би можел да се сложам само со тоа, не со тоа дека е тоа македонска песма. А што? Еве зашто. Оној момент кај што вика си продадо шарени, таков ритам не постои во македонскиот фолк. Затоа и викам дека не е од овде таа песма, него дека е од некаде дојде. Како што вика дека од крсташките ратови. Реших да послушам Илија Пеовски и од Скопје тргнах за Прилеп. Там живее Гога Зафиров, певецът, който пее песента за Паца Дреновчанката. Сега прво објаснете ми шо сакате вие од мене. Да. Например, шо е тематикава, шо е работа, за да знам да За сте тази прилагал. песен, да ни разкажете за Пацо Дреновчанко. Добро. А ви како сте се... Ама, видите, ова не се работи за песна класична, ова е изворна народна песна. Вистина интересно. А со оглед на тоа дека се работеше за село Дреновци. А тоа село Дреновци тука е кај нас, во околината на Прилеп е. И кога ја испеав таа песна прв пат на радио Прилеп, се јави еден варошанец и ми кажа дека тој лично ја познавал Паца. Таа била многу убава жена. Продадов тешкото имање само заради тебе. Си продадов тешкото имање само заради тебе.
ти рече дека си ја познавал Паца. Не си ја запознал. Лично не ја познавав јас. Само покажување, требаше да се запознам. Извини, како си можел, пример, како маш, да одолиш на таква работа? Овој Пајтоно го дал, а ти не си оделил 5 минути да ја сретнеш. Бев обкружен со жени и други и немавше време да одам таму. По пътя към Дреновци се опитвах да си представя как ли е изглеждала Паца. Ами, аз съм от България. Нали знаеш България? Да. Тук правим филм за една много хубава македонска песен. Много хубава песен от тук за Пацо Дреновчанке. Ой ти Пацо Дреновчанке, знаеш тази песен? Како си? Немам слушното, не знам. Свекрва ми има пя, свекрва ми е прикажуваше тая. Свекрва. От je pele, Drenovčanka bila i ko je pele pa zamina preko vaka ni dali neko. Vamo kaj Sivec, na така. Точно да бега. Паца? Паца, она не пак. Що бега? А що е бегала? Е пак мова била и израеле песна. Бабо, ти знаеш Пацу? Ну та Паца е знам, ама да не е друга па. Коя Паца знаеш? Drenovčanka. Знам Паца како не, горе седа ваму. Куќа има. И како изгледала? Ја ти кажувам, висока беше колку тебе, така висока беше. А къде е къщата на Паца, казваш? Къде е живяла Паца? Паца? Горе седеш. Горе, ова. Чичо, не куцай. Чекай, Бранко, чути. Ова куќа што се гледа висока, на голема, по-нагоре ќојте и најте куќата нигда. Ќе ви кажа таму. Тоа некаде би било за песната Ој ти Пацо Дреновчанке, за селото Дреновци, кој е овдека баш под падините на планината Мукос. Така се надявах да открия красивата Паца, но уви, бяха останали само спомени. Напуснах Македония и отидох във Враня, Южна Сърбия, заради една друга история с една друга красива жена – циганката Коштана. Тя подлудила с песните си града в началото на 20 век. Песента, която търсих, бе една от най-хубавите песни на Коштана. Сръбският писател Бора Станкович обезсмъртил Коштана в едноимената си драма. През 50-те години за Коштана е направен и филм, поженал огромен успех. Koščanina je kuća ovam. Ovamo, ja? Baš njena kuća? Ono tako. Jel ti znaš nešto za Koštanu? Pa znam, Koštana je bila najlepša i najigračica. Pre sad je umrela. A čuli smo za Koštanu, kako da ne? Vi šta? Ona bila u banju ovdje. Ona je bila jedina žena lepotica. Koštana, pa rođena u baba mi. Rođena baba? Baba, jeste. Otac moje jeste. Ona 2 sina imala. Da, rođena baba. Čerke nije imala, 2 sina. A kako se sećate vi babe? Kako je sećamo, ja sam... A pa kako je izgledala, jel? Ona lepša bila, znaš kako je. Plava, lepša, pevala, dosta pevala pesme. Za njom poludela cela Vranje. Imali one antirije i šišek pola kilo u čepče. Kad dođe gosti, ona ide gore, kaže Koštana i svakog dao pare, znaš što, i ona se kupi rakije. Popije i počne da peva. Da go žalim,
Rođena baba. Ko? Koštana. Rođena baba. Ja sam njonja unuka od sina. Wow. Da. Đirafija. Milosin. Rođen unuka, ona njonjo ime nosi Malika. Njonjo ime pravo beše Malika. Споменът за Кощана беше навсякъде около мене. Но за да разбереш циганската душа, казват, че трябва да отидеш на най-големия им празник – Гюргьовден. Празникът продължава няколко дни. Рано сутринта на Гюргьовден момите си мият очите в горския поток. Preosvećenog episkopa naših Пахомия Саву, клири, верни народ, да помене Господ. Тази година се случи така, че Гюргьовден съвпадна с Великден. Jedna tendencija postoji da se sve ciganizuje. Da se sve smatra da je od cigana nastalo. Danas je Đurđevdan. Kako cigani zovu to na ciganskom? Nikako. Zovu ga Đurđevdan. Da ih pitamo, cigani koji žive u Egiptu slave li Đurđevdan? Ako je cigani koji žive u Iranu i Iraku, slave li Đurđevdan? Kako ga slave? Kad su tamo muslimani. To je jedna strahovita zabluda. To pogotovo radi Bregović sa ovim svojim filmovima, sa muzikom, i Kusturica sa filmovima. Oni imaju jednu žestoku krizu identiteta. Ne mogu da prežive lako balkansko ludilo, mržnju, bratoubistvo, balkansko zlo, i onda su pobegli u ciganizaciju svega. Ne znam da li to u Bugarskoj postoji, ali ovde postoji. Пътуването ми до сега беше дълго и изтощително. Ето защо реших да се повеселя със сърбите в кръчмата. Sve što je lepo volim. I kad lepa žena prođe, ja ga zagledam, ali nemam tekat. A merak mi je nego žena. Ima bolju. Pa te kojem, a takat je otišja. Merak, to je divna stvar. Ljubavinja, lepota. Pa kad mu patiš u ruke, ona mrda. A takat kad nemaš, ne vredi ništa. Ništa! Gospode, ja imam 9 unučeva. Od toga su 6 muškarca, a 3 devojčice. I idem u ribolov jedni. U ribolov idem. I ja im kažem, abe, unuče, kad paćeš ribe, poznavaš li pošto je ženska? Kako delo? A rekao, kad ti se digne patka, to je ženska.
fanče, ono, pijem ovo, rakicu i prodiv. A sad oni prodi sve ovo. Ma ne bre, Pantalonke, tesne. Pantalonke, pa zadnica mi se istrči, pa i ovoj gi istrči, pa pupak se vidi, bre. Sramota, bre. Pa vika, što gledaš? Pa rekao, ne gledam, ali eto, takoj vidim. Ja sad hoću da vam pustim jednu pesmu, ali hoću da vam kažem da tu pesmu su uzeli Bosanci. Pusti da baš da čujem. Веднага ми стана ясно, че пускането на песента в тази версия е грешка. Но да се върна назад вече беше твърде късно. To je krađa, to nije kulturna pozajmica. Ovo je zloupotreba čak. Nije to je krađa. Rekao bih da su jedne obične budale koje su zloupotrebile, koje su jednu krasnu melodiju koja iza sebe ima jedan krasan tekst, jednu ljubavnu idilu. Oni su to zloupotrebili i napravili su jedan ratnički poklič. I to je problem, zašto vas toliko interesuje ta pesma? Da li je to politička stvar ili se došli da snimate nešto o Vranju ili o nekoj pesmi iz eto? Ali mislim da je ovo provokacija. A nemojte mi pričati ovne bajke za decu, sada sumničimo ljude tu ovo, nemojte. Ja sam čovjek koji poznaje kameru, ja sam profesionalac čovjek. Snimaj ga sad, da što se A gotovo, gospodje, završena stvar. Zave se Pala, stvar je završena, sad znamo ko ste i šta ste. A, šta sam? Ne znam, to vidite vi. Srbo bi sad govorio. Što nešto prevari, ko ste vi u stvari, mislim da? Ko ste vi u stvari, molim vas, mislim? Žaru, obrni kameru. Jeste snimili čoveka? Da li imate uopšte dokumente za snimanje ovdje? Skloni se odavde. Kad ti go sad zavrže, Molim te. Smiri se. Čemu je? Smiri se, ko smiri? Ma ne. Pa ti sedi ovdje da vidiš čemu je problem, nema da stojiš napolje. To su tvoji ljudi, plesavi. Tvoji djevene, mali. Случката в Сърбия ми дойде в повече. Върнах се в България. Никой в семейството ми вече не си спомняше песента, но тя продължаваше да звучи в главата ми, както едно време детството. Опитвайки се да открия какво означава песента в моята собствена страна, отидох в Сливен и потърсих Стоян, ковач и майстор на стари оръжия. Предстоеше ми да открия, че песента се пее всяка година в местността Петрова нива в Странджа планина. Стоян смяташе да отида там и ме покани да тръгна с него, но преди това сподели част от познанията си с мен. Веднъж идва тук при мен едно каракаченче, вика, баба ми каза, че това е една пашата, вика, на Сливен това. Гледам 864 година, викам, това е християнски. Мюсюлманския има цизелация на злато, сребро и мотиви от Корана е там, по-той вече можеш да разбереш какъв е бил преносителен, дали християнин или мюсюлманин. Преди българини ножове върви ли? Че как? Че мъж без нож какво идва? Си едно жена без бижута. Много ме яд, когато вземат нашите парламентаристи, журналисти и ние самите да казваме, че ставаме европейци. Европи са наричали първите българи от Странджа. След тях почват да се наричат европейци гърците. Така че името на нашия континент тръгва от тук. Така е легендата ли, че... Няма легенда. Първите европи са наричали хората, които си поселявали Странджата. Тръгнахме към Петрова нива с раздрънкания трабант на Стоян и черешото топче на покрива.
Всяка година хиляди българи се събират тук на Петрова нива, за да засвидетелстват патриотичните си чувства и почетта си към падналите герои в борбата за национално освобождение. Аз тук търся една песен. Да ми кажете дали къде може да я намеря. Тя се казва Ясен месец вече изгрява. Пее ли се тук на Песен, да. Това е химна на Странджа. Тя е странджанска песен, стара песен е тази песен. Не е от скоро, но... Тук ще пее ли на събора? Аз не знам кой участва на събора. Песен е химна на Странджанската революция. Важно е текста вътре в тази песен. Текстът е много важен, текстът е много силен. На този ден се чувстваш най-много българин. Защото това е иконата. Реликвата е тази песен. Бързат да пристигнат преди петли сармаши. Бързат да пристигнат преди петли сармаши. Значи, мъжете са мъже. Снимайте още. Искате ли да чуете истината за Странджа? Българинът си е бил винаги българин. Какво значи това? Това значи, че има мъже, като каже нещо, както едно време ще българи са държали на думата си, така и сега има и такива мъже да държат на думата си. Само, че е запънат. Тук нямате право на... Веднага съм народ. Втори път нямате. Тук е свят момент. Знаете ли вика? Аби турци да са вече свобода и щом хората си искат да играят, ще играят. Кючета ще играят, всичко ще играят. Турци и цигани е най-мръсната нация. Какво кажи, момче? Турците и циганите са най-мръсната нация. Най-мръсната нация. Само би като това някой цигани турчи и ми идва да го... Кастрираме поне. Щом не е българин, всичко долу, от ножа. Българи трябва да се един винаги. Трябва да се държиме винаги. Знаеш ли какво казаха? Че тая песен Ясен месец, дето е пеят, нали я знаете? Тази песен се пее и в Турция. Кой казва нещо? Кой казва нещо? Той казва, е излагал. Ясен месец на кой пеец беше? На Сава Пасал ли беше? Няма на понятие. Че как той си е чист българин, как ще пее турски песни? Това е химна на цяла Странджа. Вие по този начин не рискувате някъде да ви нападнат с камъни. Ако го кажете, че място на турска музика. Наистина рискувате да ви нападнат с камъни. Особено пък в този край, като кажете. Хубаво, че тук няма войводата къде отиде. На първия цер ще го обеся, ако се ви този, който каже, че... Цер е дърво. Написан на турски. Ще го обеся на този цер, от вас. Точно там. Там ще виси. Докато му се гнат. И когато накрая решиха и да ме бесят, си помислих, възможно ли една песен да предизвика толкова омраза?
Песента от моето детство се бе променила до неузнаваемост. Стоях сама сред множеството и чаках празника да свърши. Спомних си, че когато тръгнах да търся песента, се надявах тя да ни обедини и не предполагах, че тук, на Балканите, толкова лесно могат да бъдат запалени искрите на омразата.